Elfi yapma diye. Eyde diye benim balesika diye. Koyda diye men korkup düştüm. Hazır yüreğim yetemin darhak. Belki söyleyeyim. Hazır koridorga çıkam. Bütün kişiler Elfi abzalı odarak. Elfi abzalı odarak diler. İşten pış kileler. Bütün nişakada itaşga menmeyim. Bütün cirde benim turda sili kalıp. Elfi apam men sizni yaratan bit. Mına yaratan jırlarınız için, mыңlar için. Çünkü ondan soň bitinde bizim Tatar halkına şu kadar hizmet etken kişi bitsiz. Şanadan, arbadan, utsız, mikrofonsuz, onday jırşılar hazır bik sirek bitinde. Ne degene jırşı bolsa da tezrek mikrofon elektriğe tırışa, sintezatör keraktigisi kerak. Sizin bu vaqtda bir narsa bitiniz, şöyle. Yok bir narsa yok, ana ismini de aytabilmeydirik de ko'rgan da olmadi. Shuning uchun tovushda bo'ldi Xudoy taoladan, tabiatdan bergan Xudoy taola menga ul talantni bergan, Allohga shukr. Ketganlar bo'lsin tuzimli, ketganlar bo'lsin sabır. Yüreğimde, hislerimde hoşlaşkan kuşlar bilen olar benim halimni bilmey, men olarni qin bilen. Halimni bilmey, men olarni qin bilem. Olar menim halimni bilmey, men olarni qin bilem. Olar menim halimni bilmey. Şapşır. Давай жылашып отырмайық әлі. Матур тату яшик. Жеңеміз бар ма? Elfi abzalı başkanında Tatar halk gider yankırayı. Dostuma. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Götürmesin ikisine de bile. Ben ne bileyim, bizim balalar mende. Benim bağrıma yedim. Ay. Benim bağrıma. Ben ne bileyim, onun için biler, parlaşıp biler ikisi. Ne işledi şimdi be? 9. yılda seni boşuna alırsan. İyice şıkılmasın şimdi bunu kiretmeyin. Niye yarar gider? Artist kim olmasa, cırlasa cırlar. Gerek mi artist bunu? Özü biz bulduk, jetti.
Әлфия ханым ұзақ аурудан соң нихаят аяққа баса башлады. Атаклы хирург, атаклы табиб Рифқат Тажиев ярдәмендә ул яңадан хезмәт вакытысына басты. Яңадан ул сәхнәгә кайтты. Татарстан Республикасының һәм Россиянең халык артисты, Татарстан Республикасының Габдулла Тукай бүләге лауреаты Әлфия Абзалова. Зур рәхмәт барыгызга да, зур рәхмәт кадерле дуслар. Түздем барсына да. Зато мен бүген бәхетле сезнең янында, Аллага шөкер. Күпме бергән Ходай яшәрмен. Шулай итеп сезгә җырлыйм Свердловский дуслар җибәргән җырны. Свердловскийда яшәүче Илгиз Сафиуллин музыкасы Әлфия апагызга багышлап язды. Киек казлар. Үземнеке юк бит берәүдә. Мин ни өчен юк дигән? Сорагсагыз миннән. Мен аны әйтәм нәрсә өчен. Чөнки мин үземнең җырлавымнан риза түгел идем. Бер-икене аладырым күз буярга гына. Кеше килгәчтән мә дип биргәннәр. Бирдем шулай, үземә берәү дә калмады. Bara
Әлфия апа, мұны неше яшта жырлаған едің? Қазір айтам, мен Қозанға келдім, 18 толып, 17 толып, 18 толғанда келдім. Міне шошы 19-20 тирелеріне жырладым. Келгешті. Рифқат Ғұмаров ойнай. Енем бригадыма әләкті ол сыразы. Қазір мұнсындың нап қариғалы? Mene Ali hazır gene jırladık, en birinci hazır mene bayan bilen jırladım. Merhum bizden at kazanan artistimiz, muzikant Rifqat Ғұмаров oynadı mene. Yep yaş kiye menin brigadıma keldi şu jigit. Күрәсіз ничек матур нинди моңлау ине, ул да жетимизкен минем кебек ул. Тәнәкәйне. Ул башкорт халык җыры. Искиткеч нинди матур сүзләр, нинди хис бу җырда. Шулай бит. Менә мин әйтәм сезгә, менә мин бәхетле булыр идем, менә үлеп инде картлык белән үлемнән качып булмый. Үлеп китсәң дә Yatqan yerimdə şuşu jırını saf tavuş bilən jırlauşı tapılsa, yatqan yerimdə, qəbirimdə şatlanıb yatır idim. Mənə şul qədəri. Mənə bir kim jırlar ikən mənə şuşu jırını matur ettirib. İskitkiş bit. Nindi yürek kerek bunda. Nindi mında his kerek. O bit jır bit. Tek тұрғандан da sen basıp тұрып tege başqa uylap, jırlap qoy bir kişiler. Hazırki zaman jırşılarına hazır eylene plyonkaları, jırları yazılgan, plus dip atalayındı. Şuna kuşulup ağızlarına mikrofonu tıqıp bitireler. Şulay ettirip onda nindi his bulurga mümkün de, nindi müň birge mümkün. Әйтәм инде иркәм димен, гел мине уйлап йөрмә. Гел мине уйлап йөреп син концертны үзә күрмә. Үзе яшь кенә булса да хәтере юк иркәмнең. Онытмаса ярар иде миңа гашыйк икәнем. Garmonunun yaltır sebepleri, garmonu da üzük gibi var seyir adetleri. Kızlar könülün jilkitip yaltırap bakıp durar, içinde magneti vardır, üzüne tartıp durar, üzüne tartıp durar. Simene indi 50 yıldan artık jırlaysın. Yok Neyman 57 yıl. 57 yıl jırlaysın. İyi. Haman jırlaysın. Haman tavuş var bet. Haman halıq sırı. Sırı bet mene haman
Ağlıma yol iterge, koytam eli yıl sayın, yanında meni küte, zifa boylu hakkayın. Bala çağım gürlep öttü, Ağidil boylarında, tuğan ağlım üsken cirim, singine uylarında. Bala çağım gürlep öttü, Ağidil boylarında, tuğan ağlım üsken cirim, singine uylarında. Tuğan ağlım üsken cirim, singine uylarımda. Efendim, bunda endi ne yok, plus minuslar yok endi. Yok. Üç tavuşum. Uzun koyun. Mana shunisi qadrli. Elfiye Hanım'ın uzun uzak hem boy icad yolunda onun en güzel sahifelerinden bulgan bir konsert programması var idi. Ol türlü milletlerinin, türlü halklarının, dünya halklarının jırlarını